USA khoter te pakhat thu panti hmuna chuan kofran pakhatan oma chu kofran chu United Methodist Church ania heta member te hian pastor thar ni dona wangin an phurem em maya an pastor thar lo thlen hun ngak hlel takin an lo thira an pastor thar che na tur pastor ko tarangan lo man thrin po kofran natlang kowin antify luya arbu chiar te siamin pir ho lai boka an hlimtlang dar hle mai chu khwa hi kholian lo tak a zaw zong po kem rok bial lek zawani nge a mi hring cheng pon tam lawang reng hle mai he khwa mi hring cheng zong hi kum sang ni som chiar puya khan mi sang khat zariat som ruk pakwa chawan nia tuna chuan mi hring sang ni chuang or an ni ve to me an la tam lawang reng khop mai aizol veng pakhatam mi hring cheng zat pon la zat me ulawani chu a khwa te a khwa cheng te hi an Christian thalom em boka poi khoina le tharum thona thleng zen lo kan ti theyo me kholian lem lo takani wang hian veng mor le lama tlangwal jacket thar nei po tlailama chuan a veng mor le lama mi ten an threnghal vek zel hial o masin kan soyang khan ko hranin pastor tharan nei dona member tam view lo ma se an thei top in an lo urloka an lawin buat saya an tharau nun choi kang turan be se an pastor thar lo thlen hun chul ngak lel tak set kumsang ni le pani nia an be siang nge in tru khwa First United Methodist ko hran te chuan pastor thar chun nei ta nge ya aming chu pastor Michael te pani nge pastor Michael hi kum somli le pani chau alani nge ya K3PO varnalari lo hle mai anu pui ming chu marla ani thung tru khwa pastor turan local ma hian Michael hi sipai ho zinga chaple nangin kumenga muzat rong lo bol to a ko hran mal en kolero alani lo thung ni na lang chaple nanga sipai ho zinga rong bol le pastor anga ko hran pakhat en kol chu adana dangdon ti po Michael hian hreve nge yang le Michael atenu pa point he chona thar hi phur takin an machona anen kol tur ko hran mai ba ka chu khwa cheng zong te tan mal som na ni nge yan tum ru hle Michael atenu pa hi kumnga set anin nei ve to a fa pakhatan nei to a chu khwan ron lu lai hian an nu mar lai hian fa pani na tur pai me ka apuar hle to nge Michael anu pui mar lai hi Christian chung ko thataka tonga selian ani boka gospel music lama tui hle a athiam po thiam viau nge a hetia chu khwan pem ta ka chuan chu khwa Methodist ko hran zai polen kolpo akuta ta don ti hringhala theitop chua turin ani point bo sairil ruve sau bok an pastor tharte chung kwa chu khwa ko hran member te point an lo dong song thale a an laka be seina sang takan nei tian che vel dana po lang chiang hle ko hran mi pui pon lo ma pastor no pangte viek thajat me an nei thei chon lo ma an pastor tharte chung kwa chon ko hran mai ni lovin an khotlang ta namal som na thlen tu an ni nge an be sei Michael apoina rong bol na chu han tran chho mopa arinai takin an ko hran en kol te po an fil hle a nuam pon ti tran ngal view renga arong bol na point ra tha chua don ni te poina lang Michael atenu pa point an fa pani na chu tuang takin an nei le ta boka chung ko hlim tak malam hun eng takan nei te po kan ti theyo me hetia hlim le lom taka rongan bol na huna rongan bol mol lai hian an chung ko chunga chiat na ra phlak tak a thleng tlat mai nikhat chupa ber Michael chu anu le pa te tloin anom na tonga hlalote a jin chuaka anu le pa te nen po anin hmulo na rei to wangin nuaman ti tlanga riak tur te point an som hiala ma se nu pui fanau te ria bo san ngot chu thil dikani lo wangin Michael chu in khal hol eta ani na vathlen chuan amu mangrama pole man phak lo tur thil ra phlak tak chu wa muta si an ruma valu chuan Michael hian an khumbul chuata anu pui le treng chu wa muta lo let sakle mai poni lawa thisani na lo bol khat vek le ngala mo shrem nge mai Michael chuan anu pui chu han ko thruina ma se chang tu rom talo Michael chuan rang takin 911 be ngal fata an chunga thil thleng chu hril ngal zung boka arang thiang bera police on ti turin angen ngala phone chu da ta phone da chunga reivak lawa detective le damdoi lama mi thiam te po an ron thlen chun som ve ngala Michael anu pui marlai chu chantla ka lom mial da lo mo tin thei to panan chuang yela ma se chantla kom talo marlai chu luwa na taka hlapani ti detective te chuan an soya hi athi chan ber po ni nan report bok marlai liam tor hi an ema
mu po shom hle ni detective te chuan an soi bok tin an bedroom ma thil lo tlanok nuai an mu chuan marlai hian thei top choina ma that tu hi lo belet ve ti polang chiang hle a ma se mei chen ana na chuan ma be tu hi ne tangang lo ani detective te chuan Michael atin le avel chu anan en chianga Michael a po zona rong rong an zot ngala thil bo om le om lo te pon zot boka Michael a chuan an nu tle ro bo ma bo thu a soya hei wang hian detective te chuan he tul thana hi tum lok wang renga thleng ni lovin ruk tum tu emoin Michael atin hi rokan tumanga an tum lo devin marlai hi lo om singa ti chuan tum lok na em pom lovin marlai hian that tan nga ya Michael atin le a chevel po uluk zokin an en chiang chun zom zela room tin kiltin an dapa atopa Michael ati garage a chuan thil pakhatan hu chuak ta hlol mai an garage a hian dokan ke pathum malo oma a palina ero an hu zo lo thung he dokan ke palizi nga pakhat nge hian marlai hi alu an hlap ni nan nga ya ma se marlai lu an hlap na dokan ke ber eron hu zo ri lo thung Michael atina hian lu ruk na o mang reng reng am hu si lawa hei wang hian tunge poi khoi tu hi ni tang le investigator te tan po na hau tak don hle ni na lang atir lama kan soita kan khan Michael ate pem lu na khwa tu phi khoter te ania a cheng ate pon in thchiang ang reng hom sia hei wang hian ruk na le poi khoi na po thleng kha thle renga ma sen pasor nu pui me rong taka thani mo boxi he khwa til thleng atan chuan ai me lo view o me ma se thleng kat boxi kan soita kan khan Michael atina hian lu ruk na nu ma eng ma om lo wangin poi khoi tu hi marlai po hian a hrachiang hle ang ti investigator te chuan an ringa kongka po marlai hian hon sak nge nen ring bok hei wang hian marlai ni nai tu te zinga tonga bul tran ngai ni nan thria nu chuan tran chodon ta tak take tual thana thlen reng hian atlang puin investigator te hian an tha ta ka te ni nai tu bera train bulan tran tlang pui thruina tutuma po hian marlai pasal Michael atangin bulan tran lo thei lo pastor mani se an tha ta marlai pasal ni miawa ani tu ka nim nai tu nom miau si lo ani Michael chu thun han zot fi tran ta a anu pui tha ani dar kara om na hunte anu pui tha ani ni hian khoyange akal ti ten zota Michael chuan khodanga anu le pa atlo thu le chumi pa chuan an chung ko momo rang le ya dora kal thu te thingpui in tura restaurant na lu thu te ti tur zong ati zo nuwa anina ho thu le abe se lo lu tukan nu pui le treng a mu thu te soya investigator te point Michael athu soi chu pom omon ti tlang hle ni na lang Michael athun zo fian nu hian Michael le marlai te thian nai tak te po thun zot fia chela an thian te jinga pakhat chuan Michael ate pem nian bungro thiar tu jinga pakhat chu marlai hian a che dan makati thu le a hlau deuh thu a thian nu a hrin tian thra thei ta hei hi investigator te chuan an ngai thu tak hle mai Michael te bungrua thia saktu te hi company pakhat nia he company hian Michael te bungrua thia saktu rin mi pathum man tira heng mi pathum zinga tu mo ber hi marlai om tinuam lo tu khani na lang investigator te chuan company laman ho tu ten be fata Michael te bungrua thia saktu te pon thrakim thei ta ma se thun han zot fia anan chui chianga marlai thatu ni thein an lang tatat lo poi khoi tu hi chui chuak mai turanin ngai lain konga ping le tatlat mai marlai thani ni hian mi then khat chuan an mi hriat ngai lo mi pathum man hu thuan soya an pian mang le anin cheina chenin an soi theya ma se detective te tan chuan chui zui mai thei an ni chuang si lo poi khoi tu zonga an boi map lai hian investigator te chuan phone call pakhatan donga phone aron be tu hi marlai nu ni nge a Michael an pui marlai tereu boma bo thua soi khani lo zia ron nem nget ani ber o me marlai nu chuan ka fanu tereu boma bo reng hleinem trup khuan pe ma lok khana bom chopin min pe a hei tu na po kala kol thareng lo maron ti tamai sia heti ni si chuan Michael khan do ta soita emni hei wang hian a tirlama investigator ten ru tu emoin marlai that nian lo ngai chu adik lo zia ron lang chuak chiang ka hle mai tin hei ba ka hian marlai that tu hi tu po ni se sumle tlere wanga tha ani lo ti po chiang ta hle ma se sumle tlere wanga ni si lo chuan tunge pastor nu pui hi that du tang le hetiang hin case sui lai mek din monani tak si a chuan investigator te chuan hun liam ta ama marlai chet vel dan le azia hrim hriat chian ngai nan threle ta
hei hi chan ber po marlai hian hmel ma lo nei reng empty an thriat du wang ani ber ome trup khuwa hian an pem lu na la ri si lawa he khuwa hian hmel ma siam na man po min an thri box si lo investigator te chuan Michael ko fran en kolan member te chu marlai zia hrichiang turin an kom vele tranta a maktak main marlai chu pastor nu pui an lo shon to thin te nen adang lam hle tian soi ta vek maya adang lam na chu a thazong in nge a chezong in ni tang le marlai te ron pem lu ni khan an ko fran member ten an lo muaka a thadin anin le avel an lo ti fai sak boka khami tum khan marlai chuan an thil ti fai chu fai tok lo thu te soin ang hal chiam mai ani ome an quarter lo tu rong te po soi selin hetiang rong hi ka ngai na lo hle mai hetiang anga incentive tum re reng ani hian ani lo reng reng te ati chiam ani ome tin zai pol la zir tir poina thina chelea ang ko fran member te na tir phat atangin an pastor nu pui hin ngai na lo ngal hle ni na lang an pastor tharte chu ti tlang nel tuma ko fran member ten ei turan va pek te poin anin chunga lu lo phal lo thin ti te thlengin an soi ta vek boka atir te train an pastor nu pui an mil lo ti investigator te chuan an thriat nu hian an ko fran en kol me kan member thren khat thin rim hian an pastor nu pui chun that tamayem ni ti chu investigator te zona ni le ta investigator te chuan ko fran member zong song chun han chui chiang chhole thon ta a tun ma in poi lo khoi to no mem ti ten chui chianga ma se poi khoi thrin pakhat man lo box si lo hei wang hian investigator te chuan marlai that tu hian ko fran en kol me kan member te chuni thein an threle talawa ko fran member an chui mek po chun top san le taria poi khoi tu zon chuak konga investigator te beya don lek to nu hian maktak main phone call an dong le tanol mai investigator te ron phone tu hi damdo in pakhat nurse pakhat ania he nurse in soidan chuan Michael le anupui marlai te hi damdo in anin hial chiama marlai phei chuan an pa hian khum na sa hle ani ome anaw pa yan diktura doctor ron lu nu point marlai hian an pa chu lo la an khum ta chara Michael heroin an mol phol tuk dona hriat wang ani ma na ngoi a chu thunga ma se mela lung oi lawa athina rim hle ti a hriat thei thung hetia damdoina po midang mai zana telmi lawa anin hau chiam the ani chuan anin chung khura phei chuan an lo vein hau na sa thrinom em ti chu investigator te rin dan ani le ta hetiang tak hian ang tiklai tong khan nge an lo in hau chiam thrinang Michael athin rim nu tuk hian anu pui hi atum lo devina that tamayem ni don ti po chu investigator te zona ni tel tabok chui zui ngai to lawan ngai Michael chu chui zui ngai hle ti chu investigator te ngai dan ani le ta Michael chui chiang tu chuan anin bot sai le tran ta pastor me mani se mishing ve bokania hei wang hian ani point he poi hi khoi ve thei ti chun ngai dan ani ta bur mai Michael chun han chui chiang tran ta an rin lo ang hau lo mai Texas a pastor te hian zan kai thrin hlea an ko shanen kol te point pa elinen en tlang pui thrin ani nga ya ma se Michael ero aberam te hian pa elinen en theilawa an za thei tak lo ti po an chui chiang le ta adot le chuan Michael hian a rong bol na aom chan a hlen chuak zo lo hle boka aberam ten har san nan to ani na leng turan som poina man lo thu te lo hril mai thwina hei ba kai hian dam doina dam lo om ten tong try sak turan wangen poin a buai thu te lo hrilin hunrem chang ho sapera an be siang chu ti hlotlin sak tu thu te lo hril thwina ni ome tin biakina sermon te po makti dewan nei nuala a thu soi du dan chu a pastor thu soi lo hle te poin an hreboka kan pastor Michael sermon du dan hi chu makhle ani hetiang sermon hi Texas a tu pastor mai nan la soi ngai lawa khoi biakina ma soi chi po nin ka hrelo ti in na beram te zinga pakhat chuan a soi hial investigator te hian marlai thian le chung te po Michael a chanchin nan zot boka marlai nu chuan Michael hi inrin angani lawang thuru ka nga te mania ti na soi Michael chun chuiril tela investigator ten Michael chu makan ti tul mai pastor de sin zu lo he hle ani ti ten theta zela hei ba ka hian khodanga no chi zura lo kom phone ti te thlengin an chui chuak ta zela tum khat po ki korip te no chi zuar phone number lo aka hei hi an nu marlai chuan a hmuwa alo va call sia no chi zuar lo kom thin ti a hriat chua pha nge a an pa han zola chuan an pa chuan counseling a petrin ti a soi thunga he phone number awang hian an nu pa anin hau pha hrap nge ni ome
Michael hian zuin nana poisa tam taka man ba ka nulakom nan sum tam taka lo khoral thrina hei hian an nu pai kara na satakin har sabna siam phata ani hetiang hian din hunani tian thriat ta ka chuan Michael chumar lai thani chungchanga rin hel kai berani chhota investigator te chuan uluk zokin Michael ate in chun han an chiang le ta a atiran mu hau lo thil an mu chuak tran ta nge nge a an mu chuwa masak ber chu Michael motor thisen kai ani ta ni hetisen hin han en dika marlai thisen nge lo ni si marlai kha bedroom a tha ni si a engtin nge Michael motora hian a thisen lo om dei thei ti chu zona lian tak ani le ta Michael chu anu pui marlai that tu ni nge in investigator te chuan an ring ta a ma se ta hian top mai an la tum lo an bedroom po uluk le zualin han an chianga Michael phei khok khria thisen kai an mu chuak le ta he thisen po in han en dik le ta a he thisen hi midang thisen ni lovin anu pui thisen nge ni ti fin fia ani zui le ta bok thila chiang thokhat ta hle ni investigator te chuan an ngaya Michael chun man zui ta a ti chuan Michael tan po hanin je preng thei ni ta bik hek lo le atopa chuan anu pui marlai chu ma tha nge ani thua puang ve ta nge nge a pastor ni sin Michael hian thuruk te nom tak tak alo nga em awangin arong bol na poin om zia te vak anei lo kan ti theyo me tin athuruk te nom tak tak hi anu pui marlai hi na hriat sak vek boxia anu pa po anin housing pha nge nge anu pa anin hau chang hian anu pui marlai hian midang thriata thuruk te soi so sak atum thu a soi fowa athuruk te nom tak tak te soi chua sak chuan anun zong zong a chedon sia a pastor ni na thlengal hi sak ngai don awangin Michael hian ngai ngam lowa athuruk a puan chuan ma in anu pui hi da thatamai ni in investigator te chuan an soi Michael hi tual tha thu boy siam sakani ta kota thu boy ngai tu ania kot chuan thiam lo chanti tangei boka kumsom nga le panga lungina tang turin a chung thu rel ta bok anu puya tha lai khan Michael hi kumsom li le pani mi ania lungina chunga chhuale meu chuan kumsom kwa le pasari mi alo ni to thungang kot hian thi turin a chung thu rel po ni se a om lo ran om lo ve ma se chunga zan nga ya thi tura ti lo mai baka dam chunga lungin tang tur poina chung thu la rel sak ta lo fowa kumsom nga le panga chung hriam takalungina tang turin a chung thu rel sak ta zo kani ai nga po chuni se Michael hi a chhuwa hun thlenga damani pon kum upatak ani to dona dam chunga lungin tang ne na danglam na te vak om lo mai thei